Кыргыз тили. Саламатсыздарбы достор? Сиздер менен мен Мерим Момбековна. Бүгүнкү сабактын темасы үндүү тыбыштар. Бүгүнкү сабакта үндүү тыбыштардын түрлөргө бөлүнүшүн жана кыргыз тилинде сөздөрдү туура окууга үйрөнөбүз. Сегодня мы научимся на кыргызском языке правильно читать и виды гласные. Кыргыз тилинде 14 үндүү тыбыш бар. Алар А, О, Э, И, И, Ö, Ü, У. А, О, У, Ü, Ö, Э. Үндүү тыбыштар эринге карай, тилге карай, жаакка карай, үндүн узундугуна карай түрлөргө бөлүнөт. Эринге карай, эрин это губы. Эринге карай, эринчил, эринсиз. Губный, негубный. Тилге карай, жоон, ичке, твёрдый, мягкий. Жаакка карай, кең, куш, широкий и узкий. Үндүн узундугуна карай, кыска, созулма, кыска, короткий, долгогласный. Каждый будет отдельно тема, отдельно урок. Эми туура окуганга үйрөнөбүз. Теперь научимся правильно читать. К тыбышы А менен айкашканда К, Э менен айкашканда К, О менен айкашканда Ко, Ö менен айкашканда Кө, У менен айкашканда Ку, Үй менен айкашканда Кү. Эми тескеринче окуйбуз. Ак, эк, ок, өк, ук, үк. Вы заметили, да, буква К есть разный звук, два звука. Это будет отдельная тема. А, Н, Т, ант. Э, Р, К, эрк. Ö, Р, Т, өрт. Ü, Р, К, үрк. К, А, Т, кат. К, У, Т, кут. К, Э, Т, кет. К, Ü, Т, күт. Транскрипция, смотрите. Хат, кут, кет, күт. Слово кет, смотрите, там написано Е, а транскрипция Э. На кыргызском языке есть такое правило. Буква Э не пишется середина слов. На месте Э пишется Е, но звучит Э. Когда буква Э долгогласная, середина слов или конце слов пишется. А так буква Е пишется середина слов, но звучит Э. Некоторые так читают кет, кет. Это неправильно. Надо правильно читать кет. К, А, Н, Т, кант. К, Э, Н, Ч, кенч. Т, И, Н, Ч, тынч. Т, Ü, Н, Т, тюнт. Класс, клей. Вот смотрите, начало два согласные, в конце два согласные, да? Такое начало два согласные. На кыргызском языке такой тип слога не встречается. Класс, клей — это русские слова. Тапшырма. Кыргыз тилинде 14 үндүү тыбыш бар. Аларды дептерге жазабыз жана төмөнкү сөздөрдү окуйбуз, туура окуйбуз. Эти слова читаем правильно. Саламатта калыңыздар.